my fellow councillors, lama heads of department awe council, ukuthi khona we don't know the long-term effects the smoke emitwa from ingozi mine. And there is a need yokuthi indaba yengozi mine even a long-lasting solution, because we cannot continue like that. We cannot continue sibhenyiswa singabheki. I for one, I am a non-smoker, and I cannot continue in subjected to that kind of smoke. So we are putting pressure. I have not forgotten about that thing. Aim was mine. We continue to apply pressure. Ukuthi khona into liyana isolve you. At some point, I pushed the motion ecancelling ukuthi hayi xa kusehlula okwengozi mine, that site can be relocated away from izindlu zabantu. And that motion was duly seconded by another councillor. It carried the day, but in the next session, there was a paper which was presented to us as our policymakers. We've got our options, 1, 2, 3 about Ingozi mine. Amongst those options, the option you relocating Ingozi mine away from the country park, the council said that thing is costly. It's going to cost the council around 4 million. The argument by our technical people, remember now our politicians, I'm a politician, and there was Yaslokania, Yatoito, and Yashabe. But we have one to have environmental health aspect, and they told us, with my councillors, the best is to compact waste. Balamasiza, what are the changes in Kanja, Balamasiza, Wamani, Abakamba, who address emission from Ingozi mine. So they are saying we need to compact waste, get a matipa, lama doza, is compacting waste, just like Babunja Lapa before. So we said, I will support you on that particular aspect. You would deploy enough machinery, ihambe, ngale, Ingozi mine, such that my waste compactor, we tell the compact, we don't have into a chiswayo lapana Ingozi mine. Those of us as Africa lapa about 1990s, our bids are kona wonke. See advertise, even international players. Ngoba lapana kunengo ukhona kule methane gas. Izishwayeli ezilahlayo ibid esilahlayo konke nxa ukuthelwa lapana over time since 1994. Into that is developed lapana, the kind of methane gas accumulated phansi is a gold mine. The potential ekhona lapana from after you do waste segregation, uyenze waste recycling, uyenze waste to energy plant, uchisa izibili leziyana, the amount of electricity oyigenerator inengi kakhulu. So we are saying whatever deal or whatever proposal ebuyayo for Ingozi mine, it must be a win-win situation. We must not be rushed ukuthi sibe le deal which might not even benefit us. Kule minye imkhoba esayenzayo njengedorobho sathi asiyenzeni masinyane, but at the end of the day abantu sebekhala. So we don't want njalo ukuthi ngamalobhemula deals ukuthi khoma lothukela msayina lapha. We don't want those kind of deals. So that is the story about waste management. So ultimately ukugcineni kwakho konke idorobho will have to find a solution to indaba yengozi mine. We cannot continue the same because sesidiniwe ukufuthwa intuthu esengozi mine. The other thing yenye part B of my last point is the issue of ama-carbon credits. Abaqeqetshwa bakhona be-PRIZ. Umhlaba wonke lezi nsuku usukhuluma ngama-carbon credits. We have said whoever goes in there kumele asitshele ukuthi because zaclaima ukuthi yena senza i-waste recycling and so on, ama-net zero what kulamali okubuyayo from emhlabeni jikelele abantu abayenza i-waste pollution
abayi-offsetha kumazwe anjengaye-Afrika okuthiwa ngama-carbon credits, and we have said we need a share khonapho kuma-carbon credits angikhona. So ultimately that is the proposal esilayo as a city at policy level. Kodwa kulama-technicians, ama-technical people abazalincedisa ukuthi bathi go deeper entweni zangikhona ze-waste management. But we must also thank them ukuthi ewadini yethu every Wednesday and Thursday religiously asikatholi i-complaint eyokuthi izibi kazibuthwala. And for that we are receiving value for money as residents. And they must pass this information off. Mina igama lami nguNozo Mpala, mhlali wakhona apha eCountry Park. Ubaba resident ngamthumela ama-photos endawo lapho engihlala khona. Lo baba ukhansela ngamtshela ngendawo lapho engihlala khona. Siyabonga khansela sibili wathumela abantu bazogebha umgelo, bawugebha bawukhupha, bathatha inhlabathi bayibeka eceleni. Inhlabathi lana ingcolile ayenzi ukuthi ngithele emgelweni ngifake emgwaqweni. Ukuyifaka kwami emgwaqweni inhlabathi lana ingcolile igcwele amasuwa. Kuyaba ludaka njalo nxa izulu selisina. Sicela ukuthi umgwaqo wethu ubuye uthele inhlabathi eqondileyo elungele umgwaqo, nothi sithele udaka oluzabuya futhi luvoqeke lubuyele emgelweni lwana. And umgelo lwana baba kawuphelanga, awuzange uyethutsha le isuwa ephuma ngapha phezulu iflower isiza phambi kwendlu yami. Isigcwele khona phana amaswetshi lana amanzi lana asegcwele. Sikhathesi sengikhala ngemosquito, imosquito igcwele khona phana. Sengihluphekile, inhlabathi yana lokhu idundulu ilandela umgelo ingaka. Umgelo kawuzange uyethutsha ngale kulwana umgelo omkhulu oyiwona uzakuyalahla amanzi. Isuwa lana igcwele phambi kwendlu yami. Ngicela khona phana baba ngakufakela imessage wathi awuzakuthumela imoto izothwala inhlabathi, wathi uzathumela abantu bezogebha andubana isuwa liyani isiwomile kathesi. But kule ndawo lapho engangeni khona ngaphansi kwebridge amanzi lana kangeni, so amanzi amile khona phana. Le doti iyangena amaphepha ajiwayo agcwala khona phanya, zama ukuhara zama ukuncedisa kodwa ayi sarend. Okunye baba kuhle ngokubana umama ukhona ohealth. Silendawo abantu abalahlela khona izibi lapha. Nga-approacha abantu bakuside lelana lingale bantshela ukuthi liyana yi-dump site elapha uba kuNdlovu Mthembu uyayazi ilapha indawo leya bathi i-dump site. Mina la inikwa ngubani? Bathi savela sajikela izibi khona kudala sisafika. Lakhathesi lokhu ebejikela ngizama ukukuza ngisendleleni yangikhona badlula abantu besiya khonala. Ngiyazama ukubakhuza ukuthi hayi akula dump site lapha. Kodwa ke ngithi sengiphakamisa izandla sengisarendile ngendawo leya. Abavela le koGarika abanye bathwala ngemota bezochiya khona pha idoti kumbe ngama-TV yakudala afayo babuya bejikela khona pha. Ababazayo labo bathwala okunye babuye bekujikele khona pha. Ngicela ukuthi mama usuka lapha uyayibona indawo yangikhona ukuthi njani. Bazamile ukugebha umgelo lwana kodwa izibi sezivala futhi njalo umgelo lwana sezivalile. Sibile ukuthi amanzi mhlazana esiza laphana awadluli, kuzaba njalo usa-affecte imosquito ikhona sigule imalaria. Ngiyabonga. Indawo ukhuluma ngayo le lapha duzane ne-flyover. Yes, khona apha duzane ne-flyover. Number 2. Ngithanda ukubonga la. Siyabonga sibili ukuthi
kusuka Mrs Nkanda imoto ezibiya kuyazo zonke sibili ngelanga la khona elidesignated yabikhona kodwa izinto eziphandle la ziyedlula ezithoba imoto angazi nekhansila kakwenzini ukuthi njengoba liku-police stage lifake umthetho lizame ukudinga ukuba lo mthetho oza enforcer ukuthi izinto kaziphume phandle nxa zingasaphumanga lidingisise ukuthi why ngoba abantu abangakhuphi izili yiba usuka bayazilahlela kuthoko nobaba ngoba sometimes bazitshise kudala i-city council yakubulawayo yasithi ungakangena endlini xa ubhadalela ibhili usuyayithatha usuphiwa amakhi kwasoku-abolishwa lokhuyana khale sokulamaphepha ama-bin line akwenzini ukuthi ezi-city council linike every household then pass on the charge ngoba abanye ngenye yabalanto zokufakela we assume ngoba abazikhupheli phandle but bahamba bayizibhuthela outside basebesitshisa so njenge-policy issue ngicabanga ukuthi ngabe i-council iyafaka umthetho wokunika umuntu i-bin line iphepha line elimnyama nxa imota idlula izithwala kube lo munye obhalayo ukuthi kulinamba kayiphumanga sizabona kumele sizaphuma sesinkulu nxa singasekho ake likuzeyele ukuthi ezakhe izinto zifaka ngoba imoto iyathwala but izibi ezingaphandle ziyedlula ezithola imoto ngiyabona. Ngithanda ukuthi ngithi appeal to the conscience ye-council. Umdala laphana ukhuluma ngesuwa ephandle, mina ngikhuluma ngesuwa ephakathi endlini for 3 weeks now. Yageleza endlini, yes, outside. I've reported ngaze ngadino and ngathi khathi manje kuhamba njani ngazoreport njani they don't come. It's every week amanzi abuya ngeWednesday uyabukwazi ukuthi phela ngabuya amanzi vele kuyabe kulana. So I think awungazake kwaba le perennial permanent solution yini yokulungisa laphana ngoba every week sihlala sikusuka akula lapho if you go to number 2937 laphana kathesi ngikhuluma kunje yagele it's been 3 weeks ngizama ureporter no response. So I want to appeal to the conscience city council ukuthi hayi anti laphana umuntu kadalelwanga uhlala engcekezelo. So mbona ngani nxa kungasiza sibili singabonga kakhulu. Ngizama okwesithu ingozi mine bayithintile eqinisweni it's a health hazard. At one point ngizwa ukuthi abantwana besikolo they were dismissed baphume ngenxa yentuthu leyana. Maybe I will also follow ukuthi akungaze kube le security inelindayo kuze kungatshiswa laphana umuntu otshisa kube le penalty enzima ezakwenza ukuthi umuntu afunde ukuthi ukutshisa kakusikho. Number 3 i-dumping site ungaya laphana e-church kule church opposite isibhedlela iGlawayo West along kuma-29 kule church lana ngale kule church kule hlahla osekuyi-dumping site inyama ngalami ukuthi kathi why bedampa laphana abantu and bayatshisa nxa betshisa sibili intuthu leyana it's very dangerous. Thina abanye siyabe silama-challenges ezifuba and nxa ulele uyabuka ihotsha ukuze kuyebusa ama-effects akhona amabi kakhulu. I don't know, I want to appeal sibili ukuthi especially issue yesuwa ngihlala kusuwa for 3 weeks iseyadini. I have tried at one point ngaze ngancedwa nje to go political sometimes ama-politician bayanceda ngayo i-political interview kuze babuye but beceda khonapho so kunjani 3 weeks now kula muntu I cannot always go there. Mbona ngani nxa lingangisiza siyabonga kakhulu. Ngiyabonga ithuba engikuphiwayo bakithi mina ngizaqala ngomama uMamkandla. Mama siyabonga ukuba nawe uhle kakhulu uthinte kakhulu ngendaba zamabhini lo council uthintile live ukuthi ngendaba zamabhini ukuthi every week siyathola ukuthi sithathele iziko leziyana. Mama bona abantu abathatha iziko nabana bahamajaba izinto leziyana zabe sezihlale 1 week zabe sezivundile nxa bethela ngazumba imoto yabe isi-overloaded angikwazi bayachitha. Mina ngingade yadinga abatshela ukuthi madoda dobhani nabo abasadobhanga bayekele. So izinto zana zihamba zichitheka kwesikhathi nxa hamba siyetwa ngihamba ngoRichmond uyathola isaka liwile eceleni komgwaqo
sicela bangabenza amachapha abenza umsebenzi wabo awuholelayo babe clean kwenzo la sibe clean ngiyabonga okwesibili sembuya kuba ukhansila usitshele kakhulu ngendaba yengozi mine mostly ingozi mine iaffecta thina izakhamuzi section 5D izo affecta kakhulu futhi ubruwa ngale ma4 sithe ukuqale ngayithe ismoke esiqala kithi sesihla siza ngapha lapho siyabe sisingcono siyabe sesingani sesifile uthinti luba ukhansila uthe kulo mama ofone ngo1 umama lo ngelila ngumfonele la mfuthi kodwa bengasakhuluma umama lo into yakhona iyabi hard vele ungasaphefumuli into yakhona bese nsiza usizi ukhansila asitshela ukuthi yena nxa sithina indawo lana must come to an end athina you will find a solution that is very bad so asitshele nge4 million so uthi i4 million is better than our lives. That's what council is saying to us. Kona kuqhathwe yithi umlungu akho council we are not happy about that indawo lana siyifuna dinganini solution akho lithi izadinga solution indawo lana asibone implan kusenze njani thina siyifuni ezabahlali beCountrypark isisilimazile uthi manda ngangila kwenye imfa uku what 15 wathi kuye clinic alingabalandi behealth ngoba sebelithengisile kodwa sonke lapha sesibolile sonke sifile kona ngendawo lana engozi mine which is true amangayini abe health but lokho sitshela ukuthi i4 million iqhakathekile i4 million yakho ngaba nanti ngeke so manje why worried about the 4 million instead of worrying about us and yabona khona bana kule zinto ezingahambi kahle asisanda ke lana nayiko kuphela ngosukumele ukuthi sicela ukuthi indawo engozi mine must come to an end asafuni thina njengabahlali lokho siyabona liyabhoda ngezimota uyalisa interview isitshele lokho lalokho ama journalists abuya it doesn't help us ngoba kuyingozi kithi kuyasilimaza akusincede vela sikufuni kulokho thina dingani solution engabakhona nabo uma goyini sephakathi wahamba ngikwazi how many times wabe kodwa mina ngabe lenkuni yalena ngisabuyile enkuni bahle bambako kwaphela bona be bona angisathwali futhi inkuni njalo baba omunye nje bamba makawani ngahle ngasutha ngefine yakho nabamfanisa kade ngisawufa ukukhunemo evenini amncambele ekhaya which is good why bangenzi njalo kanti lengozi mine andona kulezi indawo kulekha khona bona be balekha izindawo but enkunini abakumisa liyakhulu ukuthi basilindele lapha ngamalokuzeni ngama-cruiser kanti why bengabuyila abafuthi bethatha ama-cruiser la bezolinda futhi la kwehlulani kanti baba council likhulume kuhle lina lavumelana ukuthetha indawo la sifuna babuya wona sebona ukuthi khona lapha sokule mali abayichoice lesingayaziyo so sithi bona baba council kunje asifuni khona okuqala buyela kikho asifuni le ndawo ngiyabonga mina nginobet Mpofu ngivela ku697 ko-TM le ngibe ngifuna ukukhuluma nokhansela lithe lisithi imbuzo ngaba ngunumber 4 la ngeqa ukhansela sehambile but anyway ngizakhuluma kuphela mina ngile problem ayomgelo nangu ama-resident amakhona la they can witness ngenye site edangerous embi kakhulu lapho engihlala khona mina kima akulasuwe edubukayo ngitsho isowa idubuka from kunechironga uma4 kathana lami le igeleze landela umgelo isuwa ikhona izizofika eminyango wami ge ibisikhona ke sikhangela khona lapho ofuziye khona and abantu abaklinayo bayabuya bakline all over kimi bathola kulidudu kunje bathi hayi lapha singene lami uqala kungakayenzakali khonokho ngangingena emgelweni ngiziklinela umgelo even labanye ngibiza abanye sincedisane sikline umgelo bayakwazi lapho umgelo omuhle uclean but now I can't ngakuthiwa liyayenza ngifuna ukuthi ukhansela kumbe oema kumbe owe-health afike endaweni engikhuluma ngayo azibonele ukuthi kuyini engikhuluma ngayo so kulesikhathi akula ukuthi kumbe kulelanga kuyathi kuyahwama sokudubukile kuthi kuyahwama sokudubukile then kube sokubuya phambi kwami lapha
kule dumping site mina beEma kuchiswa daily intuthu yonke buya khona vele asiyahitshwa noma ulele ebusuku uyabuhitshwa intuthu phambi kweyadi yami lapha kule bayalahlela izibi bayabuya bachisayo babuthelele bachisa intuthu igcwale pam ezindlini. So hayi laphana ngibemfisela ukuthi la ngiyebona nanka ama-witness ami la ngiyabonga. Siyabonga. Tell house number bani zimthwa bani lapha cousin. Tell house number house number. Nteng 697 kuTower Light. Kule Tower Light kwesithile mngadi. Okay, zimthwa bani. Siyabonga. Number 3. Ngithanda ukubonga i-women affairs bakhangele my question is, thank you very much for empowering the women. What do you have for young men? Because considering that these days there's a series of criminal activities, especially around couch parking. Recently, some few weeks ago, we got a burglary in and now hamba ngemoto bathola bekuthelele kwabafana bezihlalele. What do you have for them ukuthi labo kanjani bancedakale bangangeni kuma criminal activities? That's number one. Number two, engcenye kakube le solution from iEma ukuthi abantu ndlela banele ngakuzama ngayo ukuthi sibili umuntu oyadampa laphana abe le penalty enani inzima. Akulandlela lelinga ambusha ngayo especially abantu ukuthi nxa ebonakala siyachisa twazana konke lokhu kukhiphe mbonakala asosona nje ukuthi kubelani kube le element of i-penalty nomuntu abushe nje bese senze kusuku ngoba ngaso usuku ngabe le solution yobusuku benza ukuthi ngabantu abe example esigabeni bonani ngiyamafitshane kade zokuthi sebo ahlamba amaflawuzi okuqunyiweyo ungafakwa khona abathathi abeEma ungathi uyalahla egangeni bayakubopha silahlele ngaphi izihlahla eziyabe ziqathile. Salibonani, mina ngikhuluma ngomfina Singwenya, ngingumhlali kasection 5A. Siyananzelela ukubana sile ndawo kumbeni izitolo eziningi esesilazo. Kwezinye indawo kuyanathi kodwa nxa ngiyikhangela iCountrypark ile sambuzi esisodwa njengoba umama uke watsho lapha ngale kothiya sokule ndawo eziningi ezinathelayo kodwa akula sambuzi ngitsho. Engicela ukubana ngaba sizwela kufakwe isambuzi kwindawo yami. Ngizongena kudaba lwethu olusihluphayo yona kuthiwa yingozi mayini. Ingozi mayini leyi bantu thina sisithwalele ubhulu. Ngale asizwisisa lingakhangeli imali ngoba imali esiyikhiphayo thina njengo-Countrypark nxa ngingathi sikhipha ngamadola it's more than 75,000 US ngamadola esiyabe silinika yona ukuthi impilo zethu ziqakathekile ukudlula leyo imali lena elifuna ukuthi kulungiswe ngale lithathe isikhathi esiningi lidinge uthenda onguye ozathi aguqule izibilezana thina siyabe sesingasekho endikhathesi ngikhuluma nje siyagula asiseyibo ngabantu labana okuthiwa ungangithatha uthi ngiyelima angisenelisi ngoba amaphaphu sokuzimvana. So siyacela ukubana linanzelele ukuthi selezi ngane ezincane eziyabe zisanda ukuzalwa ngentuthu leyi kubuhlungu kithi. Ngiyabonga ingozi mayini sithi sicela liyikhiphe lingakhangeli ukuthi ngubani obuyayo le mali, khangelani abantu abalinika imali. Ngiyabonga. Ngibaba uMpala, umbuzo wami ngiqondisa kumama Mkandla. Mama Mkandla, nxa sikhipha izibi la ezindlini kulezibe eziselekthwayo yini ukuthi lezi zithwala kumabhini kumbe hatshi. Let's say mina ifridge yami isifile angisayifuni
angeke ngiyikhiphe yini ngiyifake emgwaqeni umabhini abuya ayithwale na, kumbe ama-suitcase, kumbe just kolokani okungama-items okunjiya, ngoba kulomunye umama lapho wakhipha ama-suitcase akhe engasafune sedabukile wachiya, uze wabuya ukhansela ukuthi azofaka ama-suitcase lana elokuze emoteni, omabhini besala ukuthwala. Angikwazi kumbe lokho okunye njengakhona okuqambileyo alikuthwali na. Chironga ngisuka section 7 lapha abantu kusemafuwe uqalise ngilewari kakhulu ngendaba yezinja. Indaba yezinja sengikhale ngakhala ukuthi ake kubuye ke kudutshule ezinye izinja bijani, ngoba hayi okwenzakala lapha ezindaweni lapha esihlezi khona. Just yesterday ngibe ngihamba nje mbona umntwana nangu uqalana lenja inje iyazihambela yena ubhizi ijikijela ngamatshe. What if ngabe ithenile yamluma umntwana ongaka? Yes, just yesterday. Kubuhlungu izinja ohlangana lazo ziyesabeka ukuthi lawe sibili uzigazi nxa liphambana kawukwazi ukuzayenzakalani. Indaba engihlukumezayo akuzanywe plan ngendaba yezinja. Abantu abavaleli izinja, sesizamile ukuthi sibafundise ukuthi izinja zivalela phakathi kwejurawundi, kodwa hayi ngendaba yokuthi sibatshele futhi ukuthi khona bazabuya bezodubula izinja babone azero akula muntu okuzodubula izinja, so baziyekela nje zibhodi indawo yonke. Ngiyabonga. Dam site okhuluma ngayo it's a thorn kuflesh yethu. I've been told abantu abayenza i-community group ecleanayo ukuthi kulabantu abacross umgwaqo belahlela laphana. I have also engaged their councillor ukuthi councillor nxa kuyikuthi abantu abavunyelwa ukuthi bayenze dam site kabayeze kusquare ku-section yawo ku-ward yawo. So we have said hayi nxa kuyikuthi i-council iyavuma khonokho akube yinto esemthethweni, but ingayenzakali ngangapha kwani komgwaqo, kayenzakali yibo khonakala nje. So I'm sure Mrs. Mkandla uzasincedisa bayilungisa even the community group, ngoba the big culprits i-community group eyabisebenza khonapho ezabitshela izakhamuzi ukuthi i-dam site liyahambana ehlala izibi lapha. So they must move that dam site with immediate effect ihambe khonakale Mrs. Mkandla. But the biggest culprits ngama-community group asebenza endaweni yakhona, yiwo atshela abantu ukuthi hambane lahlala lapha izibi umabhimu uzabuye kuthela laphana. Nxa kuyikuthi kukhona kunjalo khonakale wabantu balakula mgwaqo akukwanisi ukuhamba izimota, our suggestion yikuthi i-dam site asiyalele abayimove ibe sendaweni yawo isuke lapho. Wonke umuntu wayengena endlini wayenikwa ibhimu lamakhiye, kwakungamakhiye lebhimu andi yakukhumbula. Khathesi umthetho lowo sowanjani sowarelax. So as a start we have said ukuthi khona ama-shops wonke akhona koBulawayo. The motion that we introduced ukuthi wonke ama-shops akhona koBulawayo kawabe lelokhuzeni kawabe lebhimu phandle, and we need to extend that iyefika lani lakuma-residences ethu andiyabona into yakhona. So I think that issue we have to take it up serious ukuthi kanti indlu engelabhimu ngenjani, kanti indlu engakhipha ibhimu phandle ngenjani. So we need to work together, si-asistaneni, sincedisaneni njengezakhamuzi, and I'm seeing lapha most of us we are resident leaders. Kumele sincedisaneni ukugqugquzela abantu ukuthi balahlele izibi, bafake izibi phandle. The other thing yomele batshela abantu bona babanechironga indaba yokuthi whether ungazungayifaki ibhimu yakho phandle, every month you are charged I think around $8 lapha ecounty bank, $8 yokuthi wena umabhimu ubuyile once a week ezobutha izibi zakho lapha. So there is no use yokuthi uhambe kahle izibi egcekeni when you are being charged for that service. So you want to be charged for i-service ongayireceiviyo njani. So abantu asibafundiseni abantu as resident leaders khona. But yes, thank you very much for that. It's your responsibility to take care of your dog.
ungathi inja yakho ihlupha umakhelwane kanti uyidingela umakhelwane yini ngiyakwa ngithi so kasincedisaneni lathi abekhansili umthetho ama-bylaws athi umuntu ogcina inja kumele ukuthi iyahlatshwa because kulo mkhuhlane we-rabies omubi ebantwini uyabulala so be a responsible resident ukuthi kuba lo mthetho so make sure ukuthi you also have a dog license and then your premises they have to be secure ubona ukuthi le jura hall elegate eliproper athi ama-hedge athi ama-fence ethu abhomokileyo ngaphansi ifence iyavunyelwa but as long i-intact angithi sivikela ukubana izinja zibe ziphuma from your premise and then ingozi mani yikho lapha kule final disposal yethu kodwa siyakhuthaza ukuthi singakaze sihambise zonke izibi zethu ngangani kasikuphenini igold lethu lele elikhona njengoba bethini ukuthi izibi zile mali wena khangela lawo okubonayo ngakusebenzisa ngoba thina sikhuthaza many areas that kumele siwa practice ukuthi you have to reuse, to recycle, to reduce into ezinjengazona lezo ukuthi nxa usuhambisa ubusubona hayi lokho hayi sibili total kanisakufuna but umunye uyabona ehambisa isigubhu akade ngasisebenzisa ukufakisa amanzi ubeka kade nganikeza umntwana ukuthi athwale amanzi esiyesikolo angithi so uya ngale ngozimani kakube yilokho ukuthi akusela use to you then laba abayenza i-recycling they will come and collect that bazabona ukuthi bona bayenza because abanye they do ukuthi bayenzisa ama-penny and so forth eyakhiwa from past so that we align ukuthi izibi zethu kungabi le-seepage yehle phansi ugcine ucontaminate amanzi underground so sile place yethu okuthiwa engineered place where we put our refuse zingafika ngale kumele umaphi angasichitha we say confine that waste sikuthelele ndawonye usiwa uqala ekhuluma ngobaba lapha singayibuthelela ndawonye sesibuya lo mtshina wethu uzocompacta uzifitizele yeah that's the right way uzifitizele nxa kade ziyihiphu ziphezulu zingaka zigcina zehlile it's another C ukuthi we compact and then after that compaction sesicover ngegravel inhlabathi sithele phezulu ukuthi kungabi nomnuko kungabi lamagundwani lakho konke and those are the seeds that we adhere to landfill. But unfortunately, because of other challenges that we have, machinery yethu iyasihlukumeza. So we depend on hiring machinery. Usikhansili uyazama ngendlela zonke ukuthi adinge yakhe machinery. Kuneni ukuthi ngichise to expose the item that I want. But we discourage that asikufuni. So siyakhuthazana ukuthi kasifundisaneni ukwenza into elungileyo. Siya-encourage ukuthi sibisenze i-recycling. But ungathi ulungisa irongo ngerongo. Angithi ngoba vele we are not supposed to bayihlala lapha. But ufika sebekhempile. So yiyo i-challenge esilayo ukubana imililo leyana abanye yithi siphozelayo. And then ikhona ezenzelayo nxa singaphuza ukukhava because of i-methane egcina ikhona lapha. Kungaba nje nespark ekhona sokusiba izithuko ukuthi kube nomlilo. So siyazama ngezindlela zonke kubana make sure we do the 3 C's at the landfill. Ukwenza ukuthi umlilo ungasihlukumezi. Unfortunately,
abanye we also do the burning ezindlini zethu. Isikhathi lesi samahlamvu uyafica umakhelwane ubhizi uyachisa. Kwesinye isikhathi umlilo lwami umemetheke uyecela kubo makhelwane. Abanye sizwile burnside kuke wenzakala into ezinjengazona lezo. So siyazama siyafisa ukuthi let's avoid burning waste. Be a responsible citizen. Be a responsible countryman. Ngiyabonga. Oyithuba endinikiweyo ngibonga leadership wephakathina kwethu. Ibizo lami mina ngingu-Patience Ncube. Njengoba ithilo baba ngivela e-Ministry of Women Affairs. Ikhangele into ezitshiyeneyo. Siyakhangela omama under Women Affairs. Sikhuluma ngendaba ze-women empowerment. Khona phana silelo facility esiyinikayo omama wa into business, ama-SMEs wa into production. I-loan facility esilayo ibizwa kuthiwa Women Development Fund. I-Women Development Fund inika abantu omama already in business, not ama-startup. I-loan facility yangikhona sithi 75% ingena ihle ku-supplier, 25% iyo eba yi-working capital. For example, if you are into manufacturing, detergents, you can do quotations zakho, then imali nxa ingena yakwazi ingena directly to Arochem. So siyathatha ama-ingredients zakho owenza i-business yakho, then 25% sizangena ku-account as your working capital. Ifund leyi is revolving. Why sisithi ihle ingene uyethatha ama-ingredients sinanzelela ukuthi umuntu etimes ungahle umnike directly i-cash channel ngaphi ku-business. Our aim is to expand our business, which are already there. Sikhulise ama businesses abomama. So khona phana sithe women empowerment, sibuye njalo kuma issues awe gender equality, sikhuluma ngendaba njalo eze gender based violence, sihamba sikhakhaza, siyenza ama awareness campaigns on ama issues awe gender based violence. Sihamba siphana lama partners achiyeneyo, omthonjeni Women's Forum, omsasa, family contact, behamba siyenza ama counseling services to different people. Lapho elabe likhona siyabuya on the ground. Njalo women empowerment siyatraina omama njalo any training elabe liyifuna siyatraina. Lapho singelalwazi we engage ama partners njalo sibuye on the ground lapho likhona sizolitraina. So kuma issues lawana gender based violence sihamba sikhankasa ukuthi let's speak up ama issues wona lawana because udlame lugcwele ikhathi party is always on the news when it comes to ama issues gender based violence. So sithi speak up sibewazi where to report because we have our referral pathway ukuthi umewazi ukuthi ureporta ngaphi exactly nxa usiya ebhesini laphana ulandabani exactly sile victim friendly unit yibo balandayo. It's unfortunate bekuthiwa i-policy to be there but anibabonanga. They will explain further on those issues. Then sikhangela njalo ku-community development njengoba namhlanje i-initiative ekhona leyi eyama issues e-waste management is under community development yithi njengoba sihlangene singobaba singomama siphana labantu sihamba sikhankasa ama issues ona lawo e-waste management. Usisiwe Emma ukhulumile we partnered labo sikhuluma lemafakela group eseluveve laphana sasilabo abe Emma sitraina that group that they are doing very well when it comes to ama issues e-waste management. Into esixoxisana ngazo ziningi kakhulu but kungasenani i-Emma lugatsha lukahulumende olukhangele ngezemvelo. Xa sikhuluma ngemvelo we are just talking about thina abantu sinje, our environment, izihlahla, umoya, umkhathi, amanzi, izinanakazana, sonke sigoqela esikubiza sithi imvelo yethu. So sananzelela ukuthi lapha thina koBulawayo we have ama pertinent environmental issues esibalawo that are just specific to Bulawayo. Then ungahamba uyenanzelela maybe eNkayi iMatabeleland North, you might notice ukuthi their pertinent environmental issues are very different from what we have thina koBulawayo, which is something esiyikhangeleleyo vele when it comes to ama issues ethu emvelo. But koBulawayo sizananzelela ukuthi the most challenging issue esilayo is poor solid waste management. Sikhangele indaba yethu ezibi and sizananzelela ukuthi i-problem naleyi esilayo yezibi idalwa yithi thina abantu bakoBulawayo. Ngoba ungahamba uyethatha indawo koBulawayo eligama okungahlali khona abantu
uye khompya le ndawo lapho kulama residents amaningi khona kakhulu uzananzelela ukuthi the relationship that we have with the environment is the reason why sigcina siba nama-challenges ona la afana nabo illegal dumping of izibi as well as ukushisa kwezibi. As i-office ye-EMA, we have received a few complaints regarding ukushisa kwezibi or ukuhamba kwelahla kwezibi egangeni, and we have promptly responded to them. Then sizananzelela ukuthi njengoba ama-speakers before me besekhulumile the reasons why abantu bephatha kubi izibi, we have also found ukuthi that's the case for ground. But engizafuna ukuthi ngikhulume ngakho kakhulu are these two challenges. One being the illegal dumping of izibi, ukuthi abantu bathatha izibi bezilahlela emagangeni kumbe kuma-vacant stands, then over a period of time izibi zangikhona kungahlali isikhathi zingazange zakholethwa seziqala ukuthi zibe yi-nuisance generally to the public, as well as posing an impact to amanye ama-health issues esibalawo. So further to that, abanye bethu silokukhohlwa isikhathi okumele ama-waste, ama-CBOs, community-based organizations. These are groups that do different environmental activities. We also partner with those at EMA. We just want you to form a group of about minimum of 15 people. You come to the office of the Environmental Management Agency, Satala Pansis, Tokosaneni, how we can do our partnerships. We can also link you with different people who are also doing the same issues in Abel. And then this month of September is what we call National Cleanup Month in Zimbabwe. So it means from the 1st to the 30th of September, we are expecting ukuthi indawo eziningi zibe zicleaner. And then the theme for this month cleanup is ending plastic and textile pollution, where we are saying in preparation for izulu elizana, kuloba bakhona ngokuthi ule challenge esuwa. But whenever a city of Bulawayo responds, they say ama drainage or ama waterways, they are blocked. So we are saying this month of September is our communities. Let us ensure that siyahamba siye cleaner, ikakhulu paying special attention to ama waterways. Sikhiphe inhlabathi ekhona phana, sikhiphe ama plastic akhona phana to make sure that siyavula ama drainage la ukuthi izulu mali sina kungabi lama blockages. And by so doing, we can reduce the issue of the flooding. And also, as I'm about to close up, I'd just like to say that whenever we have our environmental challenges within our communities, we can directly go to the city of Bulawayo so that they can attend to those. But if you feel like maybe you are not getting the help that you need, your office here, EMA, is very open. You can come to us, list your look and when it is you are having certain challenges. We make sure we dispatch a team to the ground, they do inspection assessments, and then they can make sure the relevant authorities can then come and attend to those issues. And should it be the case that there is someone here who has made complaints to EMA and you have felt the way that it was attended to is not to your satisfaction, apologies for that. You can still come back to the office of EMA and we'll make sure we attend to all of your environmental issues.